والتأهل مبروك علينا التأهل، ولكن في هذه المباراة هذه ما ظهرناش بشكل جيد. تنعتذروا للجماهير ديالنا. كنا عارفين المباراة ما غاديش تكون سهلة، سيرتو الخصم تيقلب على بطاقة التأهل، وهذا الشيء ما مسموحش لينا حنا كلاعبين فريق حسنية أكادير أنه يتسجل عليك 3 أهداف في مدينة أكادير في أدران. تنعتذروا على هذه النتيجة هذه اللي ما تتشرفش اللعابة ديال حسنية أكادير ولا الفريق حسنية أكادير. ان شاء الله غادي نساو هذه المقابله هذه وغنحاولوا نساوها. عندنا مقابله اليوم الاربعاء غادي نفكروا فيها ونجتهدوا ونخدموا على نقاط الضعف ديالنا، ونحاولوا كيف قلت لك نساو هذه المقابله اللي ما كانتش جيده بالنسبه لنا وما ظهرناش بشكل جيد فيها. عندنا مسار طويل في البطوله الوطنيه، كنتمنى ان شاء الله نساو هذه المقابله ونخدموا على الشامبيون ان شاء الله اللي مهمه بالنسبه لنا الان. Non, franchement, moi je découvre l'arbitrage, on va dire, africain. Quand je vois des fautes qui sont pas sifflées ou quoi, il n'y a pas de truc. Mais bon, le carton jaune, non, j'ai touché le banc de la main, donc on va dire le carton jaune est mérité. Après, voilà, il y a d'autres situations qui sont un peu, notamment sur le deuxième but. Mais aujourd'hui, le bilan, il est qu'on est premier du groupe, on est qualifié pour les quarts de finale. On regarde le devant et on a des échéances importantes en championnat là, cette semaine. Donc on sort du match sans blessé. On va dire que c'est la seule satisfaction. Déjà, on a essayé d'offrir du jeu aujourd'hui. Voilà, il nous a manqué de l'efficacité, mais on leur promet de grandes victoires. On a de gros matchs avec les quarts de finale, des gros matchs de Botola à venir. Donc le meilleur est à venir, Inch'Allah. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.